Za sve dečke da se vidi da nisam ja samo pjevačica, da samo to radim, ja znam i kuhati, pa eto molim vas, svi slobodni tamo negdje 35-40 možete se javiti, znači slobodno se javite. Evo gospodine, da vidim gospodine, ne gospodine, hoćete možeš podnijeti do glagiju po glavi, ako hoćete, to je ta glava, to je ta glava. Opet moji dečki bez mene radi, dečki, to ste poludili. Inače mislim da su dvije žene u ovoj kuhinji previše, pa ću se javno povući. To nama pješu, dajte nama jedan veliki pješu. A tome, zašto toliko šećera ide? Ja inače toliko ne stavljam. Ja u biti neću da uđi šećera, da stavim malo soli i to je to, a? Zato ne, Pa jeste vi ponudili. To je bio moj veliki doprinos. Odlično ti stoji, molim vas aplauz za Saru, kojoj kuhinja stoji fenomenalno, skoro ko na njoj. Vidite kako su dečki dobri u kuhinji kad sve očiste. Ovo je moj Branko odrezao, ali će mi do kraja. Strašno volim ovoga miris luka kad se dista na maslinovom ulju, to mi je najveći miris uopće, draži od ne znam Chanela. Isto tako volim i strašno volim miris eka na luku, to je uopće se ovak jedna čudna ženska. A češnjak naprosto obožavam. To je jedna knjiga koja ima ovako zgodne recepte, živi još dan danas i iz nje apsolutno moguće kuhati.